Ассалому алейкум, бардорон мошини албатии BMW F10. Солаш 2011. Объем мотор 35 6 цилиндра, передний задний парктроник, номеро подарка, ҳуҷҷатҳо солона, танировка солона, 4 баллони нав, утилизация дора. Ина бардорон бибинед, люк дора мошин, передний задний парктроник, 4 гӯштля кадаган. Ина бардорон видеоқиби мошин. ماشین در حالت خوبه با استادتون اومده. بعد دلپری ببینید خریداری کنین. حالت سلامش نشون میدیم. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. боковой бетон. боковой جمعش آورده رو. لفت سیدنیا. مولتی رولی در طرف لیپ استوب 243,000 کیلومتر. رولی ام. автохол جوستیک. обогрев сидений. климат контроль старт стоп. Бардорон нигоҳ кунед, сидии инҷа дора. Ринкод нишонтон тия. Ринкоди мошин бардорон. Наведи активи мошин. Салон кожа, кожааш дар ҳолати хуб. Нархи мошин бардорон 135,000 сомон. Лайкро фаромӯш накунед. Ба саҳифаи мо обуна шавед. Ассалому алейкум бардорон. Мошинообатӣ Kia K5. Солош 2013. Объем мотор D. Корея. D лупа. Панорама дора. 4 баллонш дар ҳолати хуб. D дари пеш без ключиҳои доступ. Нигоҳ кунед бардорон. Мошин дар ҳолати хуб. Бо ба устодтон омада ба дилпирӣ. Бисанҷед харидорӣ кунед. Ина бардорон видеоқиби мошин. Задний парктроник, задний камера. ҳолати салон нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. обогрев сидений дора. ҳолати дилни салон. Салон кожа, чехол кашидагӣ, панорамаш ҳаст. Без ключиҳои доступ. боковой ҷамъиш стеклоподъёмник 2013. обогрев руля, мультирули ду тарафа, круиз контрол, режим варзидани дора. 232,000 километр. Ручникаш электрония, старт-стоп, обогрев охлаждения сидения, климат контроль, монитори калон. Нархи мошин бардорон 118,000 сомон. Лайкро фаромӯш накунед. Ба саҳифаи мо обуна шавед. Ассалому алейкум бардорон. мошинообатии Toyota Corolla. комплектасияш SK. Солаш 2008 8 моҳа. объем мотор 1.8. ҳуҷҷатош 10 моҳи дига мондагӣ, утилизация дора. 4 баллонш дар ҳолати хуб. нигоҳ кунед бардорон. мошин дар ҳолати хуб бо ба устодтон омада ба дилпирӣ бисанҷед харидорӣ кунед. ина бардорон видеоқиби мошин. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ҳолати салони мошин. винкодаш бардорон ҳаст. ҳолати пешаш. обогрев боковой дора. стеклоподъёмник. винкодаш бардорон. мультирули яктарафа, пробег 200,000 мил. ина ҳолати дарани мошин. круиз контроль дора. нархи мошин бардорон соҳибаш 110,000 сомон мега. бо муомила дора. лайкро фаромӯш накунед. ба саҳифаи мо обуна шавед. ассалому алейкум бардорон. мошинообатӣ Hyundai Avante. солаш 2010. комплектасияш Е. ина бардорон бибинед. ҳуҷҷатҳо 10 моҳи дига. 4 баллонш дар ҳолати хуб. дарош губкават кардагӣ бардорон. бо ба устодтон омада мошинчаро хабар гиред, харидорӣ кунед. задний парктроник, задний камера. видео регистраторам дора, мега падарка. ина бардорон видеоқиби мошина дидед. цвети сафед. ҳолати салон нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ҳолати салони мошин. салонаш кожаи бардорон, чехол кашидагӣ. стеклоподъёмник. винкоди мошин 2010. 159,000 километр. ина бардорон монитори Android дора. нархи мошин боша 83,000 сомон.
با معامله داره. لایک را فراموش نکنین. با صفحه ما ابونه شوین.